Tokom višesatne akcije dobrovoljnog darivanja krvi koja je organizovana u okviru obilježavanja Dana mjesne zajednice Raduša, prikupljeno je 35 doza krvi, što je, kako iz Crvenog križa kažu, jedna od vrlo uspješnih akcija. Mještani Raduše dali su veliku podršku ovoj akciji, a bilo je i novih davalaca. Ono što želim da kažem to je da smo mi polako poslije pandemije krenuli u naše redovne te akcije. I ono što je specifično za našu organizaciju Crvenog križa Tešanj u odnosu na ostale organizacije, to uvijek napominjem da mi imamo bolnicu i da smo mi konstantno u organizovanju davanja krvi. Znači svakodnevno idemo na taj poziv dobrovoljnih davaoca krvi, jer to je najoptimalnije zato što uzimamo tačno određeni broj doza koje su u potrebi i koje će se iskoristiti. Tako da zaista gledamo racionalno da to radimo. To je za nas nekako, za našu transfuziju, nekako najoptimalnija količina doza krvi, zato što, rekao sam na početku, gledamo da se svaka doza ta iskoristi. Znači, mi i dalje pokušavamo i trudimo se i za Zeničku bolnicu i za Tuzlansku bolnicu našim sugrađanima koliko smo mi u prilici da pomognemo, ali da vam kažemo, ipak svaki dan sve teže doći do jednog novog dobrovoljnog davaoca krvi. Da li je to odlazak mladi, da li je to pandemija, da li je tu neki uzroci postoji. Program Dani mjesne zajednice Raduša već je tradicionalno u saradnji sa općinskom organizacijom Crvenog križa počinju akcijom dobrovoljnog darivanja krvi, nakon čega slijede i druge aktivnosti. To je prešlo tradiciju, ovo je 4. puta kako se krv daruje. Što se tiče petka, sutrašnjeg dana, sutra imamo obilazak jednog dijela šehijskih porodica i ujedno ćemo i nositi pozivnice da dođu na manifestaciju na bezimeni vis. A od 19 časova ima promocija knjige našeg komšije i bivšeg načelnika, kako god hoćete, Fuada Šišića. U subotu smo planirali za omladinu na poligonu gađanje vazdušnom puškom, a u večernjim satima da se djeca ovdje malo druže u društvenom domu. U nedjelju je planirano okupljanje na Dolačkoj ravni u 9:30 do 10 časova. U 10 časova izlaza gore i onda slijedi ostali dio programa na bezimenom visu. Do Lipa se ide autima, od Lipa se ide polako, lagano pješke ta 2 kilometra i gore će ostali biti svi sadržaji i sam program će biti gore. Akcija darivanja krvi jedna je u nizu aktivnosti koje redovno organizuje Crveni križ općine Tešanj, najčešće u saradnji sa obrazovnim i javnim institucijama i ustanovama, uglavnom za potrebe opće bolnice Tešanj, ali i kantonalne bolnice Zenica. Podršku ovakvim i sličnim akcijama pruža i općina Tešanj, a iz Crvenog križa ističu kako ih do kraja godine očekuje niz važnih projekata, među kojima je najzahtjevniji projekat obezbeđenja vlastitih poslovnih prostorija.